Phakathi goalkeeper captain Ronwen Williams ukhona ke emuva uZuko Mdunya lapha ku right back ngoba ke akekho lapha ke uMutawu ngenxa ke yamakhadi benake uModiba lapha ku left back khona lapha inake uBasadini kanti ku midfield ukhona lapha inake uAyende ngoba ke Adams akekho ke namhlanje inake lapha ke Adams wathola ke red card lapha ke ke Sundowns phambili ukhona lapha ke Ashrazi ngapha khona ke Washington Arube ucaptain ke lapha ke umfana waseZimbabwe iyona ke lapha ke Emarumo Gallants mawutha lapha ke Marvin Skhosana ke muva kanti ke uNtiyantiya fakujezi number 3 usuka lapha ke kuyona ke Kaizer Chiefs naye futhi ke namhlanje umdlalo ke wakhe wesithathu kuyona ke lapha ke Emarumo Gallants phambili likhona ke ijubane lakhe lapha ke ubheki umfo kaMabuza skill esakhe lapha ke Ndlondlo Bashise suka nahlala ke ibhola ke mbukeli njengoba ubona ke ibhola linikeza ke goalkeeper inake lapha ke Williams weliphakamisa ke Williams esapha phambili belivimba ke ibhola ke emuva lapha ke inake lapha ke Emarumo Gallants thini nake uJohannes 15 games ke uJohannes akaze score la kuyona ke iSundowns weliphakamisa lapha ke Sundowns nengozi Cupido waphakama bondeka phakathi washo uzwandoda skora phana ke Cupido akasibheke lephola ke mbukeli waphakama lapha ke nake Cupido ibhola ngophela phakathi ngekhanda enhla free kick mbukeli eyakhe Ayende wadive waphelela lapha inake goalkeeper uArubi engathi mkhulu kwazi ekhaya nje lapha sasibheke impela ke la bhola mhlawumbe kuninye ke uhlangothi engathi mkhulu kwazi ekhaya la Yanti Lion King bemviba emuva zama ukushaya iwasebenza ugoalkeeper lapha inake mbukeli uWashington Arube lapha ke edesana ke kuyona ke iligi lapha inake uLion wasebenza ngempela ke lapha inake Washington Arube mbukeli ibhola ke iqhiba ke isiphakela ukuthi bathola ke i-corner kick phakamisa ke uBasadini ngamakhanda hayibo goalkeeper loyo enza ke isave ke inake ke uWashington Arube inake ke uCupido hayibo ke free header ngempela lapha kuyona ke uCupido Jemma Zanatrenko Getinas nalake thola Sundowns Lion King zama ukushaya olvini phola goalkeeper ke madoda inake Washington Arube uyena manje ke Arube vimba ke Sundowns mbukeli nawe uyathetha lapha emuva kodwa ngicabanga ke 8 seconds iphelile manje hayo ayikho kumalo Nompempe penalty Lola phola ke sibheke le phola ke mbukeli njengobona ke lapha ke hayi penalty ngempela ke leya ukuyena ke uSantos ihandball leya uthathe kahle ke uKhumalo lapha asazi uShabani ke penalty esikhathini esiningi Ndlondlo Bashise Ndlondlo phakathi ke Ndlondlo eletha ngapha eletha ngale ayabuya manje amathemba yona ke lapha ke Emarumo Gallants mama Pagania ngoba ke maku 1-1 kanje amapagania anethemba ukuthi ke mhlambe ke uzophela kanje lo mdlalo isibhekele penalty hayi penalty engatolikelwa le ipenalty engatolikelwa wathi ke uNdlondlo thuma mina Mathiyane wamshonisa le Tarashishi ke goalkeeper ke wake Sundowns Williams eletha ngapha elotha ngale ushaya ke enhle ke penalty Sundowns ukuthi mhlawumbe ke bayikhefini go 1-1 ngade ngapha injabulo nje kuphela bakuyona ke Emarumo Gallants phela ke ikhulekile ke bayathoka ikhulekile Ndlondlo Bashise Ndlondlo goalkeeper goalkeeper khona kick yesibili phasile ke uNdlondlo
ngemva kufuze ngabe uvele wakhahlela ke lapha ke intwini ake sibheke le bhola ke mbukele emnikeza i-4th round ngapha hayi lapha ngabe uvele walifaka ibhola le lapha bephumela ngaphandle la ngabe uvele waliphasa ibhola la kuyena ke umana lapha ke i-Sundowns Leon ushake phasi bemvimba dlala kabi ke lapha ke eTinat unempemba kaJaji simama amaJaji bemvimba eWashington Aruna hayi yena ke uyala ngempela ke lapha yena ke Aruna funa ngapha ke uNdlondlo bashisi jiya kamnandi ke uNdlondlo bashisi uyasuka yesa ke uNdlondlo bashisi ubafaka esibhuqweni manje abadlali bakhe eSundowns uNdlondlo bashisi waphasa kamnandi uNdlondlo hamba bhekile musa ukuhlala ndawonye masibamba ibhola zama ukushawa shanje ishot engayindawo madoda lapha yena ke kunene washaya ishot engayindawo Sundowns Pasadin Ball trap ngapha ke kunene sikaza ke kunene shaya isithinethi ke kunene nayo ushakuvaliwe nalo ke thuba leSundowns is 5 against 3 bangathi bathole igoli leSundowns Sundowns bheka manje ke Sales nalo ke thuba washimzondoda iyashesha Sundowns yaphambili ayiki into bengayenza ke kuyena ke Sundowns sibheke le bhola mbukeli nali ibhola kunene uyasikaza ke unene ushaya isithinethi ungena ngaphakathi uyaphi ngaphakathi ushakuvaliwe kule lapha ke umkweli you build the attack mbukeli you develop the attack mbukeli and then you finish the attack uyayiqala i-attack mbukeli uyithuthukise bese ke ukhalisa ke inet njengobona ke lapha yena ke ibhola libeka phakathi ke umkweli yokhala yena ngapha zethi ihlathi imbalandeli bayo lapha ke iPakania hayi kunzima khumbula ke iPirates iyodlala lapha ke ne-TS Galaxy ngesonto njengoba ke ziyajika izinto Sundowns phezulu ke manje center ushake iphasi ibhola ke lapha ke belivimbe emuveni ke uNtiya uthola ke uDumbia isibheke manje nala ke Thoke bathola igoli yokulinganisa uMabuza wenzani nani Ndlondlo bashisa yeyenibo omuhle kanje umyakazo beyishesha ngempela ke lapha ke mbukeli ayi kodwa leyaphasi ke kuyena lapha ke uNdlondlo hlaba udle Petro uyageja uNdlondlo leyaphasi kaMabuza uNdlondlo fake phambili sibheka sike free kick kunene mhlawumbe uzobuyisa induku ndoda ngoba ke lela goli hey lesibili bhel phakame livimba ibhola yakhe lapha ke kunene zama ukushaya ke kunene ibhola ayisike inkosi awula try crossbar